nyau si thang yang kau nong jantia hai por wa wan ki nong yalam yong kani ka party go themme ka party VPP kaman kram bi hai tai onggi wa hapo jantia ki bru jet nong bi khmat ki da ka poisa ngaken mo na do ipori warim hado ne kasni nga ka por election the kulmaru not down ya ki donation ki wa pankam ki bru yang uko ars nem boy tit ko yung wa wa no kinong wayarap kinong chong chnong narilom jantia ham cha yalam bakla ne bha kini ki perlok kam wayui ke jing chong chip ke yang ki nei benta wo ta ki issue ki wa kim snya thogi wanra ki manifesto ki yang ki article 371 mut ko pendo no ya ke district council ko pendo ya kate keriti ko i mestep man gewila da kwa i umi wani jingkela keriti dustur yang i imye de yule kam kita ki yiki ki waki kta ki ko bo ya ka jingma ya ka jat bru ya bi tanai te daw nga api le ya bi ngam em klamo klem nong rim kham tam perlok presiden yang ko PPP dara ya ka resolution hapo house da kelam chapo social media wato i kam ka jat bru to sedang no i jat chopa usdang no iu eja chopa chewon upoi kam kajaj bru ikam tibi i to kajaj bru ko onggi kajaj bru ko tip kur tip kha nga kau cerang siao sorong bha ka teu ongade ki khon gi ngau yo ye jaj yonga tanggawetin kadang emo dang biang mestep mandaya bo yu ong ye kita gi khon pai khon ye chong kha chikur iu klam ye te ngam to wa kalam ya hasun pai pi keliwan ki khon yong presiden yong ko VPP ki yong kurgi kabai yong u candidate yong ko VPP u Dr. Ricky Sengkon ka yong kurga ka yong tariang tenete daw yong i nga kamo ngene nga apilo chwau jadi senyawa perkhat ide perkhat imen tu layawi usala uli theri le daw lai sandukan wo pai haiwan yo do miat ta kenmo yang ikat de kinong mi khmat pathanu jadi ya abdu nei babwa bangisur tetap body kate deman go bakala ipor de kelai mem kongres de kamu mankat ni hapo district council mem de hapo state sesanmut ki wajab hapo central wat hakani ke tem le detikna wa nanghir cucu ke performance kuda hap yole coalition ke national party kuda jo senchar semen dah hap ule coalition wagi party kian nei bentau yole percha wa katai ke sarkar hadeli tanai dai daw wat hakani ke kenti le dasnya thoi vomwan ga sarkar tanai te daw nga Yahweh jadi kwa ile ye jing mentoy kwa ile ye jing mentoy nei te daw ngasnya wo mentoy di u penjobi sachisin de ka parti kongres ho ka parti UDP ka parti go miat ko bha tangkam mayu ikat ni wa kamon hapo kani khamtam ha kani election MP ko katte ko pondaki lade kan mo bi reservation policy to so power percent ye ki khasi jantia so power percent ye ki garo khatsan percent ye ki general lane ki UR san percent to ki OBC yi wajah he por munchwa so power percent i go de yo ba indo de khatsan persen yang ki general to ki bru ki khasi jantia ba yo bon bathan ki na i nei na panar na joai ba yo
katok man gigi brugo krek chutom gustat kesan persen yang di OBC le kikasi jantia wayo kat won du hete so pau plus kat san persen rupau persen chai nalor ni te sa katai ke san chipau persen ku wa kitai ki lok negaro kim ye gi upendap qualify gi to kiyong i wayo ngamem kelamah sun kandang gi record hadon negesni but hadon negesni jan de yoi wam mdu yoi ki MCS na ki vita won ki chai bru ne bhai le ne bha katai ke khatsan persen katai ke san persen ki bru yong ibu yo tang e khublei yo presiden yong kani ka VPP kamaman kat ni ki lok na ki vi ki chai bru datip ki han pia i katai ke khatsan persen em ga bha ga yong i em ga bha ga yong i khatsan persen paya ki general em paya ga bha san persen yong i ki OBC han paya ka time to ye gu pendo ye i lada pendo gi ulai jahai kot i wajah kan ni iso pau persen tik muslim na ni chikmat udap yang ki office yong i digi bitawan ki chai bru katemo ka maya jai bru uni u presiden claims nyal to hesap to perpure chua check chua pachua tang kta u ya kani ke sensitive issue ngala kau nomi khmat yo ba yo tang u le ka man nei bas nyal to o ra aga ga ti la dam yo ai ga majority house mie ga pungki ngadang yang bang yo luti yo ya kate ka opportunity wa menu ile pound rumut ki MLA khasi jain tiau yo teli yo ra ye gani tang niu perlok himu yo mo pakhodu ya katai ka singap ko em hei tai man na man kat mi sniao si yo pun de gitu ki khenro ko ya chat kat ni ko ya khar eu ya ni ka party pun ye gitu dai kat ni mem yo penjok ke to hapok tura M ke MP ke yong ke NPP ke wa chong ar phao so kanta Delhi nei bentawo bodin nei bentawo ya kelam ya kita ki skim ya kita ki jing kam hapok tura lani hapok ka Thanjaro Hills i hapok Shillong lani hapok Shillong seat i emi yau MP wa chong hakaliang percha Henry Katele na perdi ki taun ki em hapo kasi anjain dia du ke jawai ko yo nyau pau kendi klur tangkat tele kamu ongen ni bun ki lok ku dawan wat ku dawan ben keno UMLA wa tangi kena la mem maaf Henry ngam em nyau yam rem ne ba nga siao tho ngati bawa ki nong kerchan lene ki nong chong chnong yong ko konstituensi yong nga de suki hagalai ka wan kat ni de chngangi la dalai mi dai snya wi chluti sengkin tanai te dau yong kamu ong ni nga wan biang asichisit wo korpan ya pi e yang a chu ko bor e cho yang aga bor khnang wo ye cho uya klam uya sai uya pan nei bentai te jing em kam ho kam de jo tipi ngan do ke election MLA yong ngam jo ben jo kno ngam jo emu ben jo em kno tang Henry hap open chi lor kanong lip kham tam ma di kenti yo dewa burom yo sitting MP yong i wa khatsan tali kisnem de em udah job ho mlen chibon ki kam ki bahag udah lew tangkam mo ong kektin don kapor ya ki ai baro don kapor ya ki ai baro em mi por yong ko kongres iwa ngapi de yoi
Inga video ipor yung kongres. Wahai tu ipor hapo district council lega kongres, hapo state lega kongres, hapo Delhi lega kongres.